يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Yang ayat ayyuhalladzina amanu. Nanti dikailan kau na semua ulama. Nanti kira nasi ini turun sama Madinah. Si ini turun sama Madinah. Hai su siranu tua mia maratiya. Gina ni pegendisan ulang umat Rasul mia ratiya. Kagi endet ni kaloyanan namengi rakis ka ku Rasul. Asu Rasul sallallahu alaihi wasallam na mia maratiya na mia pedekania. Si ko Taurat na oman maaloy so kapto ga wala ko mga uri penian na ayap tigu dinian tirona ya ayyuhal masakin na piyaka pur wala so pangkatan ng mga umat Rasul so miya maratiyaw na bituan niya sa ya ayyuhal ladina amanu. Aw ba ni so pagtao Isa, pagtao Musa, pagtao Ibrahim na uman tawag no Allah na ya ayyuhal masakin ayat kan mga miskin. Akinang lanirasu salah kau kira. Sama tuna so mga sahaba nandun ni kan kairang kupuna no ayat siko ya ayyuhalladzina amanu nauman isana belmakad na puso yan. Kagi ayat pakatundugun nau di ini sugu na ini sapa. Na pagayana niran ang otoa pekatunduk sisa ngoto sintis, yang ngoto jumlah. Ya ayyuhalladzina amanu. Tiawag wallah semua mukmin. Nau disugu na sebar. Naso oryano ya ayyuhalladzina amanu ini sugu na wajib. Nawa yang oryania na ini sapar na haram. Gitu sebut tanur. Na ini sugu wallah ko oryano kaya pananawagian na aufu bil uqud. Tumana niyoso uqud. Nagyan na uqud na madakla diskusun ng mga ulama. Paganaya diskusirano na al-uhud. Langwa kepasadan. Barat na ini pesada ka abtelabog ta saya. Ini pesada ka miutang ka umbayad ka. Anay lango na ini pesada ka. Na kailangan na mituman. Kau dito mituman na haram. Mana niya na kanomia maratia na tuman niyo so pasad. Tuman niyo so pasad. Kedua amana niya na al-ijma. Langwap ko pakatan. Og meetingan o nasuki ang meetingan na tuman niyo. Wad na kayo pakatang ko ingat. Naya mana niya na tumanan niya. Yan na ni ikadua mana niya. Ay ikatalo mana niya na awamirullah. Lango na ini sugu Allah. Na kailangan na mituman. Nagyang na telo na palaya miyakap mana sa nga na uqud. Aso uqud na upamako kelutang kay titu mana niyan na so English yan na kontrata. Kontrata. Akad. Mana niyan na adna importante galbuk na ini surat. Ini surat. Na nakapnar o umani isa sangot o may susurat. Gyan ni paganaya sa putol sa nga na ayat. Hey susiran am yamarataya tumanan niyo sa ukod. Aya ukod na mga kapasadan, kaya pakatan, mga suguano, Allah. Nasukito mansan, na hukuman yan, na wajib. Sa kito skaon, awajib, nakagiya, oryan, o ya ayyuhalladhina aman. Oryano, ya ayyuhalladhina aman. Oryan yan na initundugun wallah, ang atoa, kapenutulan yan, ko halal, agusto haram. Napaganaya, kaya kalang kapwala ko, maurip niya na tigana,
uhillat lakum bahimatul an'am. Mana niya na halal arkano sa mga binatang abituan sa an'am. Ay mana niya na mga pangangayaman. Ino na ni inaloy wallah kana binatang adi ka pa kaya isda. Ago ana binatang miya panto kebtuan sa an'am. Aya po kebtuan sa an'am na paganayron na ghanam. Ikadua na bakar. Ikatlo na ibil. Yan ang ipmutuan sa an'am ang pangangayaman. Naging otakya tiroon wala ahyalal rakano. So kambing, aguso sapi, aguso unta, na halal so kangguna iro na dapan matay. Halal so kubalian kandita raon, igira orian o kaya dibagaon. Halal so kakanaon. Halal so kakurbanaon. Ago halal so kasumbali no na di imnay haji. Di imnay haji. Nakanabalang wa pangangayaman na kikiyasan. Osto akisda so saladeng. Ugaid na di mabkurban. Osto akisda so ayamana niyan na jawamis, mga karabaw. Ugaid na di mabkurban. Di mabkurban. So kikiyasan ko kakanaon na dirong kikiyas ko kapengguna iron. Kagyan nga telo, aganam, bakar, ibil, nagyanan, na pagkaayam, di mapakandakal. Oras ang makanisab, nakapendiya kata. Naupam ako pakurban ka, naya nga mapkurban. Naupam ako sumbali ka, igiramin na haji ka sa haji, na ayang ka sumbali. Na di ka pa kayo pa nga sumbali aso karabaw, di ka pa kayo baka sumbali sa saladong. Gitu. So, masuk akika, na ayaw mapagaki ka na kambing. Na di ka pa kayo papagaki kaso saladong aguso karabaw. Na kiyakilafan so sapi aguso unta. Na ayaw kurik, na ayaw buakika na subuso ganam. Gana ni mana kaya tiroon Allah ahyalal arkano. So, binatang abituan sa an'am. Aya binatang abituan sa an'am, nagyang etalo. Na anatiyabi unu Allah. Anatiyabi unu Allah. Illa ma yutla alaikum. Aya liurun na sunganin ang bati ang rakano. Agyan ang so ikatalo ka ayat, da sa surat. Yang hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Yang ay ganam na rasa di ka pa kaya isda. Yang ay bakal nagyuti gira amiyat ada rauti. Gira ada masumbali. Gira kiagetan. Gira miauluk. Lango naukit. Daun dani yang kasumbali na haram ubang kakana. Ay sana na awidakal iman to. So masanggila sa dosa, na sumong sa ngayang mga city, napiya ka kabayan sumda sa karni, nakagyap kapikiryan na damasumbali. Kapikiryan damasumbali. Na kun mamusi sa ngayang mga kita, mga barang-barang kita lingomasi, yan nakitutumpo kuno karni, napikiryan na damasumbali. Kapikiryan na damasumbali. Ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Ini sepat manananu Allah. Amana niya nagyang otoa kaku ang kasi sang oto mga pangangayaman. Na ni sapar na ubang ka mahalal so kapanganop. Ubang ka mahalal so kapanganop. Mana kapanganop na kuan kaso kenabalayam akambing. Kenabalayam api anto na binatang pangangayaman at penggunaan ka, isda ka, napaganupan ka. Sandatar buo, timbakan ka, penaan ka, bangawan ka, sugu ka sa aso.
Na igira wa antum hurum. Kanu na mag-ihram kanu na haram to. Haram. Giyang to pangangayam na metuan sa wahsi. Akna balayam maila na kuon ka si ko oras sa mag-ihram ka na haram to. Haram. Kebetal so nay haji ka. Kagya si ko masaw rasul. Agu si ko nanian. Na madakla mga pangangayamsan. Apangangano pensi sa Makkah. Datara ang to kuda metuan iran sa himar akna balayam episode iran to. Episode iran to. Sa katano si nandin ni kaloy ako kuda na miyarsikan. Ogay nagyang to kuda ko miyang auna na kisda so knabaon layam. So knabaon layam. Naya bo kaya haramaw no rasul nakagiyakelngan so kuda apagusaran si iko jihad. Pagusaran si iko jihad. Sesama tu na ada menasaladang ro paganopen. Na oras ang mag-ihram ka. Ay kapag ihram ka na hindi ka pakapun ka sa miqat. Ang makapagabdas ka, sumbayang ka sa 2 rakaat na makapaniat ka mabati ka so labbaik Allahumma umrah o di na labbaik Allahumma hajjan o umrah. Na may kapag ihram ka no to. Na din ka pa kayo baka panganop. Api area na di ka pa kayo bang apuno sa sulda Masjidil Haram. Api paru-paru. Di ka pa kayo bang araw pamuno. O baka araw pamata sa mga kayo. Baka umpamutol sa mga flower. Haram mo to. Ko oras kapag ihram. Mga hukuman, ayaw maanan yan na, palayapi ang aloy Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, so sirano to, ami amaratiya na tumanan niyo sa mga kapasadan. Halal rakano so pinata at mutuan sa an'am. Pangangayaman. Ayabu aliron na sunganin ang batiaan rakano. Batiaan rakano. Akan na uban niyo halala so kapanganop askano na mag-ihram kano. Kana uban niyo pagkaya so kapanganop askano na mag-ihram kano. Kana ba niyo pagkaya so kapanganop ko oras askano na mag-ihram kano. Inna Allah yahkumu ma yurid. Mata na so Allah napkukum niyan sunganin akabayaya. Sabu sa kabaya o Allah. Uwad na mbaluin o Allah haram na di ka makaproklima. Uwad na mbaluin o Allah halal na di ka makaproklima. Giti mana mataan na so Allah na ipkukumian si ikosay so kabaya yan. Skanya ni makambubebe. Daba makambubebe ko oripan yan. Nauman nagka so hukuman ng Quran na makapasyunod ka. Giti maano to. Sa buso Allah, babaya-baya.